тамошобинони гиромӣ, видеои имрӯза дар бораи ноҳияҳои тобии марказ мебошад. Бо мо бошед ва дастгирӣ кунед. Умедворам дар видеои имрӯза маълумотҳои бештарро дар бораи ноҳияҳои тобии марказ дастрас кунед. боварӣ дорам бисёриятон мехоҳед ки масоҳату аҳолии шаҳру ноҳияҳоямонро бифаҳмед ва аз шумо хоҳиш дар мавзӯи мо эрод нагузоред, чун мо аз пеши худ ҳеҷ чиз намегӯем. ҳамаш аз рӯи маълумотҳои ба қайд шудааст. ба шумо тамошои бофароғат. салом алайкум. лайк TGK тақдим мекунад. бо мо бошед ва обуна шавед. лайкро фаромӯш накунед. ноҳияҳои тобии марказ як воҳиди аз тақсимоти кишвари Тоҷикистон ташкил меёбад, ки 10 ноҳия ва 3 шаҳрро дар бар мегирад ва шомили ҳеҷ кадом аз вилоятҳои Тоҷикистон нест ва мустақиман аз шаҳри Душанбе идора мешавад. ноҳияҳои тобии марказ аз 10 ноҳия ва 3 шаҳр иборат аст. аҳолияшон дар соли 2016 аз рӯи қайдҳо зиёда аз 1,971,600 одам зиндагӣ мекард, ки 23.1% аз аҳолии Тоҷикистонро ташкил медиҳад ва то соли 2019 аз 2 миллион зиёд шудааст. масоҳаташ 28,600 километри квадратиро дар бар мегирад, ки аз рӯи масоҳат дар баробари вилоятҳо дар ҷойи дуюм қарор дорад. гурӯҳи динӣ мусалмон, сунни мазҳаби ҳанафӣ ва миллатҳо бошанд тоҷик, узбек, қирғиз ва рус мебошад. масалан, шаҳру ноҳияҳоро номбар мекунем, ки дар ҳар як шаҳру ноҳия чӣ қадар аҳолӣ ва масоҳаташон чӣ қадар аст. пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе мебошад, ки аз 4 ноҳияи дохилӣ иборат аст. исмоили Сомонӣ, Сино, Шоҳмансур ва Фирдавсӣ мебошад. вақти таъсисаш 4 асри 17 мебошад. номҳои пешина аз соли 1924 то соли 1929 Дюшанбе номаш гузоштанд ва аз соли 1929 то соли 1961 номашро Сталинобод гузоштанд ва аз соли 1961 боз номи аслиашро баргардонданд, яъне номашро Душанбе пешина гузоштанд. масоҳаташ дар соли 2016 126,6 километри квадратӣ. баландии марказ 706 метрро ташкил медиҳад, ки аҳолӣ дар соли 2016 зиёда аз 82700 одам зиндагӣ мекард, аммо дар соли 2019 зиёда аз 1 миллион гаштааст. миллатҳо бошанд 90% тоҷик, 6% узбек ва дигар миллатҳо зиндагӣ мекунанд. дини мардум якум мусалмон ва дуюм бошад насронӣ. Душанбе аз ҷумла 230 корхонаи санъатӣ, 38 корхонаи таробатӣ, 132 корхонаи сохтмонӣ, 40 банк, 8 меҳмонхона, 35 бемористон, 21 масҷид, 121 мактаби таҳсилоти умумӣ, 14 омӯзишгоҳ, 12 коллеҷ, 21 донишгоҳ, 7 осорхона ва 7 намоишсароро ташкил медиҳад. шаҳри Турсунзода яке аз шаҳрҳои саноатии истеҳсолии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. масоҳаташ 1175,4 километри квадратиро ташкил медиҳад. аҳолияш дар соли 2016 зиёда аз 221,100 одам зиндагӣ мекард ва аз 9 ҷамоат иборат мебошад ва дар шаҳри Турсунзода намояндагони миллатҳои гуногун умр ба сар мебаранд. соли таъсис 1954 мебошад. таърихи шаҳр аз асри 14 мебошад. номи қаблӣ то соли 1978 Регар буд. барои некдошти шоири бузургвор Мирзо Турсунзода ба шаҳри Турсунзода мубаддал гашт. миллатҳо узбек, тоҷик зиндагӣ мекунанд. шаҳри ваҳдат соли таъсисаш 1927 мебошад. номҳои пешина Янги бозор, Орҷинкизобод ва Кофарниҳон аст. масоҳаташ 3987,29 километри квадратиро дар бар мегирад. аҳолии шаҳру деҳотҳо дар соли 2015 зиёда аз 309,900 одам зиндагӣ мекард ва аз 10 ҷамоат иборат аст. миллатҳо бошанд тоҷик, узбек, рус мебошад. кофарниҳон яъне номи ҳозира ваҳдат таърихи 1000 дошта ба ҳайати давлатии ҷаҳониён тааллуқ доштааст. дар асрҳои 6 ва 7 водии Кофарниҳон, ки ваҳдат низ вобастаи он буд, дар ҳайати давлати кушониён ва ҳайталиён буд. дар асри 9 ва 10 ин мавзеъ ба ихтиёри давлати Сомониён гузашт. шаҳри Роғун аҳолияш дар соли 2016 зиёда аз 26200 одам зиндагӣ мекард ва дорои 2 ҷамоат мебошад.
و اکنون باشد ناحیه‌ها را نامبر میکنیم. یکم ناحیه شهری نو سال تأسیسش 14 ینوری سال 1992 می باشد. اهالیش در سال 2016 زیاده از 111,500 آدم زندگی میکرد. ملت ها باشند توجیک، ازبک و ناحیه از 6 جماعت عبارت است. در ناحیه دو تشکیلات ساختمانی 600 خواجگی دهقانی 400 کارخانه صنعتی و آموزشگاه‌های کسبی تکنیکی فعالیت میکنند. دوم ناحیه رودکی اهالیش در سال 2016 زیاده از 472,219 آدم زندگی میکرد. مساحت ناحیه 3302 کیلومتر کوادراتی را در بر میگیرد و از 13 جماعت 3 شهرک عبارت است. سال تأسیسش 1932 می باشد. مرکز ناحیه شهرک سامانیان است. سیوم ناحیه حصار اهالیش در سال 2016 زیاده از 280,600 آدم زندگی میکرد. ملت ها توجیک، ازبک، قرغیز زندگی میکنند. سنه تأسیس 29 ینوری سال 1932 می باشد. ناحیه از 2 شهرک و از 8 جماعت عبارت می باشد. مرکز ناحیه حصار می باشد. سرزمینی که همکنون ناحیه حصار در آن جای دارد در عصرهای میانه شومان نام داشته است و با گفته تاریخنامه ها سومان نیز نام نوشته شده است. نام حصار نامی عربی است. معنایش بیش یعنی قلعه است که همکنون قلعه‌ای که در حصار جایگیر است از همان شهر شومان است که در عصرهای 15 و 17 می باشد. حصار شادمان یعنی قلعه شادمان نامیده می شد. مساحتش 1982 و از 1 کیلومتر کوادراتی را در بر میگیرد. چهارم ناحیه ورزاب سنه تأسیسش سال 1934 است. اهالیش در سال 2016 زیاده از 74,800 آدم زندگی میکرد. مساحتش 1656 کیلومتر کوادراتی را در بر میگیرد. ناحیه دارای 2 شهرک و 6 جماعت می باشد. پنجم ناحیه فیض‌آباد سنه تأسیسش سال 1931 می باشد. اهالیش در سال 2016 زیاده از 94,500 آدم زندگی میکرد. مساحت ناحیه 874 کیلومتر کوادراتی را در بر میگیرد. ناحیه دارای 1 شهرک و 8 جماعت می باشد. این ناحیه هم با خود تاریخ کهن دارد. ششم ناحیه نورآباد سنه تأسیسش سال 1936 می باشد. اهالیش در سال 2016 زیاده از 74,200 آدم زندگی میکرد. مساحت ناحیه 928 کیلومتر کوادراتی را در بر میگیرد. ناحیه دارای 1 شهرک و 7 جماعت می باشد. هفتم ناحیه رشت یعنی ناحیه غرم سنه تأسیسش سال 1931 است. اهالیش در سال 2016 زیاده از 116,600 آدم زندگی میکرد. مساحت ناحیه 5,346 از 9 کیلومتر کوادراتی را در بر میگیرد. ناحیه دارای 2 شهرک و 12 جماعت می باشد. مرکز ناحیه غرم می باشد. هشتم ناحیه تاجیک‌آباد سنه تأسیسش سال 1949 می باشد. اهالیش در سال 2016 زیاده از 42,000 نفر زندگی میکرد. ناحیه دارای 1 شهرک و 5 جماعت می باشد. نهم ناحیه سنگار یعنی طویلدره سنه تأسیس سال 1939 می باشد. اهالیش در سال 2016 زیاده از 21,600 آدم زندگی میکرد. ناحیه دارای 1 شهرک و 3 جماعت می باشد. ملت تاجیک 99.9% در ناحیه می باشد. دهم ناحیه لش ناحیه تا 3 مردی سال 2016 ناحیه جرگاتال نام داشت. سنه تأسیس سال 1931 می باشد. اهالیش در سال 2016 زیاده از 63,300 آدم زندگی میکرد. مساحت ناحیه 4,580 از 1 کیلومتر کوادراتی را در بر میگیرد. ملت ها باشند تاجیک، ازبک می باشند. ناحیه دارای 1 شهرک و 8 جماعت می باشد. تماشابینان گرامی، دستگیری شما برای ما خیلی مهم است و ویدیوی ما درباره تاجیکستان باز هم دوام دارد. حتما فکر و عقیده‌های خودتان را در کامنت‌تر نویسید تا ما ویدیوی آینده را از کدام ولایت شروع کنیم. شما در کانال لایک تاجیکی قرار دارید. تماشابینان محترم، امیدوارم ویدیوی امروزه ما برای شما معقول شده باشد. حتما برای پیشرفت کاری ما در ویدیوی ما بهاگذاری کنید. فکر و عقیده‌های خودتان را در کامنت‌تر نویسید و ویدیو را برای دوستانتان در ایما ادناکراسی پدیلیس کنید تا ویدیوهای آینده ما باز هم جالب و دیدنی تر شود. باقی مانده در پناه خدا باشید. خداوند نگهبانتان.